Let's go. Kita main apa? Sebut nama gamenya. Sui. Ya kita main lagi streaming malam ya. Sembari inilah kita ngebuang waktu buat tungguin ini ya. Timnas main jam 12:30 ya kalau nggak salah. Lawan Korsel. Oh iya BTW kan kemarin gua. Guys kita set misi dulu gak sih? Apa jual-jualin dulu ya? Belum gue jual-jual kan? Gue jual-jual dulu deh. Aduh, si ini udah pakai ini belum sih? Marika. Udah kok. Mendingan Sagehead gak sih? Marika tuh masih main attack ya. Gue jual-jualin dulu deh. Biar gak bolak-balik guys. Aduh gue lupa lagi kemana ya guys. Ke TH dulu deh. Gue lupa. Goceng Dragon Meat. Ntar dulu kayak nggak di sini dah. Sini guys. Ke Paramount. Kita ke trading post. Kita jual. Harganya 6.000 deh kalau nggak salah. 4.000 juga nih. Herbal medicine di sini mahal bro. Enggak. TH tuh ini guys, TH lupa gue. TH tuh ini daging apa sih pokoknya yang bahan-bahan kulit dah. Seingat gue ya. Nah nih. Ini gocek guys. Aduh gua agak lupa, sorry ya, balik-balik dulu nih. Ingetin gue goceng ya, di situ 4 berapa gitu. Soalnya harganya beda-beda pak. Ini mau digoceng. Wah ini Dragon Head mahal nih. Giant Crab jual deh. Kita bisa farming itu kok. Terus kita ke TH lagi. Bolak-balik aja ya. Setahun udah nih muter-muter doang anjir. Terus kita ke
trading pos. Habis itu jual si daging. Ya, ini harganya goceng bro, 30.000. Duit gue berapa? Udah baru dah kita kayak ini. Udah 130 lagi bro. Kita set misi dulu ya. Kemarin kan kita udah inilah, udah story. Duh, scribe nap. Duh, gue lupa lagi. Oh, ini harus ini ya. Scribe name. Bawah sini gak sih? Dulu guys. Mana yang kemarin terakhir kita rekrut guys? Namanya siapa ya? Ya kok nggak ada sih? Bawa tunggu dulu deh. Hulu sama Hotupa boleh. Wah, nggak ada lagi. Something for you. Kok hilang sih guys? Luwo. Salah guys. Perasaan Luwo ada dah. Lah ini dulu lah ya. Will you see it? Can I come over? Let's get meet person. Cek. Oke. Beastword. Kita ke bawah ya? Oh, otomatis ya? Akan udah ready gua. Udah dipakai guys. Ngurangin tapi ya.
Jadi 90 guys. Boleh sih. Cobalah ya kita tes. Menaga bro. Lah. Lah ini bisa anjing. Sama siapa guys tadi? Kita Sanofi boleh. Ih, kok mirip ya? You're gonna die, bro. Aduh, SP kecil banget. Gak misi berhasil ya? Duh, ini gua agak kurang suka ya guys. Magicnya gak usah sih. Gak kurang suka aja gua. Tinggal 2. Gel. Ini ada Luto anjing. Kita pakai Luto aja ya. Gel gua mana guys? Sota dah. Nah, kelar dong harus ya. Crescent. Gagal. Ada lagi guys. Lah ada ya? Ada dulu guys. Coba gue save deh. Tar dulu guys. Crowd child sama
Ini boleh. Sama ini deh boleh. Ntar dulu guys, dulu. Itu hulu. Bukan, siapa? Hotupa. Terus aduh, jangan Mervis deh. Kutram, Roberto. Lagi guys. Orang situ. Gak ada ya? Gak ada guys. Ini satu lagi dah. Mervis. Terus ini ya bisa kasih satu lagi. Orang situ ada siapa lagi? Pak Janurin. Nah, cukup lah ya. Dio. Challenge boleh. Enggak ada yang kuat lagi guys. Bukan dia lebih kuat. Lihat boleh dah. Ini guys, kita rekrut. Lupa gua. Kita rekrut dulu ya. Mas sampai mana? Ica sudah, Morin udah, Yovel udah, Numnu udah. Mereka tuh yang mana guys? Ntar gue cari dulu ya Peleka. Suikoden. Oh ini belum nih. Peleka yang bajak laut guys. Order attack. Nunu tuh yang mana lagi anjir? Gue lupa ya Nunu Nenek Nono. Oh.
Misinya mana guys? Emang ada ya? Gue baru tahu. Apa gue kelewat? Coba gue ngobrol sama Numnu dulu. Ini mah Blade. Siapa ini makin ramai ya guys? Numnu di sini gak sih? Udah deh. Udah deh, story aja deh. Pusing gue, pusing. Oh iya, di Chronicle kita kemarin dicolong ya. Di sini gak sih guys? Ini kamar gua gak sih? Hujan lagi guys, mudah-mudahan gak ada gangguan internet ya. Kedengaran banget ya? Sorry berisik. Pasti ada event kalau kita ke bawah. Leader Citro. Sorry to worry you. Gila, kita jadi mamet yang baik ya. Lowbat guys, lowbat ya baterai gue.
Oh iya bener-bener. Aku ces dulu. Hah? Dia punya Chronicle kah? Star Barrier jangan-jangan. Oh, di Star Barrier, bro. Gila, mau berantem, mau ini ya, ikut berjuang sama kita, bro. Well now, that's quite a nervous. Have you perhaps come to profess undying love for me? No. You always have lacked style. Imagine how much fun you'd have pasting love letters to me on every wall in the castle. Doesn't sound like fun to me. Well, if you're not here to declare your love, then why have you come? I think you already know. We want to know about the Star Bearers. Now, if you're going to ask me like that, this won't be fun at all. But as it looks like you gained at least some wisdom from scribes, I guess I can tell you something. Are you serious? No, just kidding. I'm joking. Don't be such a hothead. Go ahead. Ask me what's on your mind. All right then. Aduh, ini apa ya, guys? There's no way of knowing that unless you ask the star. Listen, you don't think I'm serious? Gue cepetin aja ya, guys, biar gak kelamaan. The stars are the light, so it is possible that one. Those connected to the path, you know. Baca di pause aja kalau mau baca. To believe in. Well, you better go. Gue juga baca sih, tapi sekelas aja. The stars are the light that shot the chronicles of other worlds. So that's why we can see all. So that's this. The stars that, for example, you are the ten kind, the chronicle of the shine. Whoa. A difficult question. I guess you could see they exist. So you're saying you don't know what? They say this, and that sometimes, though I say Parah, nggak kedengerannya, sumpah. They exist in such a way that they overlap with their host. Sorry ya kalau berisik ya. The host will also become able to use the power possessed by the star to a certain degree. So that's the mark of the stars. Exactly. Well, I believe we should draw this discussion to a close. Hey, no, wait a second. I still got a lot of stuff I want to ask you. Yeah, we don't even really know anything about who you are. Sorry, I'm not interested in younger men. I hope you don't mind if we keep our relationship professional. That's not what I mean. However, this is a bit unexpected. I would have thought you'd be happy to be chosen by the stars. I don't really care if I was or not. Oh, really? We ain't fighting because we're Star Bearers. We're fighting to stop the Order's evil. I don't care what the stars do. It ain't gonna change what we do. Although, I will admit that having the mark of the stars has been pretty useful. Amusing. Don't you see that the only reason you can say such things is because you were chosen? I suppose Dirk may have thought the same thing. Now listen to you. Such a response takes all the fun out of this conversation. That will be all for today. I may deign to speak to you again at some later date. Until then, patience. Whatever.
Guys, gue mau lihat dulu ya. Si Dromon udah belum ya? Mana Dromon guys? Belum lagi. Num nenek itu udah belum sih? Ntar dulu guys. Nih. Num udah, neneknya belum anjing, kemana ya? Apa nggak bisa ya guys? Apa bisa kelewat? Bodoh amat lah. Sendirian doang nih kita. Liu lah ikut kita Liu. Nice to be famous and get good work. You're on this quest now. See you later. Kita kelarin misi dulu kali ya. Gue kepo guys. Liu gue mana? Liu gak ada anjing. Ini ada ya? Gue Liu gue gak ada anjing. Bawa Manaril aja ya. Manaril deh boleh. Tapi ntar jadi gak bisa combo ya. Gue rasa ini cukup sih. Tinggal belanjain dia aja sih. Ntar gue belanjain dulu guys. Sekalian ini ngelarin misi. Sebulan sendiri ke sini, bro. Topas, bro, ngeri banget.
Semua ini anjing. Cukup gak ya? Aduh, gak cukup lagi. Ada yang bisa dijual. Butuh 12.000 guys. Ini jual aja gak sih? Sabar. Sabar, jual dulu ya. Kok jadi murah? Emang di sini ya, kalau kulit. Cukup kan ya? Nah, cukup, habis duit gue langsung anjir. Kismoy, aku Kismoy. Ya baik, ke ini dulu ya. Kelarin misi dulu deh. We gotta thank you. Have a look. Oh no. Pakai apa sih guys ini guys? Oh, Ini well, juga these things gagal lagi. happen. A new assignment, huh? This the one you want? So you'll take on this quest? Who can I send? Oh, you really want to quit? Malas banget ini. This the one you want? You might unearth a ton of secrets. Genoa. So you'll take on this quest? Ini misi yang anehnya aneh-aneh anjir. Tuh Genoa pasti gak ada. Genoa yang hilang.
made up your mind, right? I gotcha. Want to see some other jobs? The Greenstone. Let's see. So you'll take on this quest? Apa nih? Dicuci sama dia loh. Bajunya si Liu. Naksir ya. Cie cie. Turu dulu deh Sari. Duh, mana real SP kecil ini banget ya. HP-nya kecil, dikit banget gitu loh. You got a quest report waiting. Way to go! You sure worked hard. Here's your reward. Oh no. Apa sih? A new assignment, huh? This the one you want? Ah, males ya nyari-nyari guys. Misinya story aja dah. Ntar masalahnya si Liu bisa dipakai gak nih? Liu gak ada guys. Misinya belum kelar nih. Loh. Oh, kita lu tahu ya. Kita lantai 3 dulu guys. Kita star barrier sudah percaya lah ya. Oh, udah dapet nih. Apa sih? In the direction of this castle.
Terus kita manggil Liu dulu gak sih? Salah. Lantai 4. Kira ini lantai. Bagi-bagi lagi nih. Kan bener. Tim nih, milih tim gak sih? Mamet Liu. Dulu guys, Logan. Di depan udah cukup sih, main belakangnya. Boleh sih Genoa. Getsus boleh gak sih? Boleh kok. Tapi gue belum beli ya anjing. Kasihannya gak sih? Nah, Logan lu gue kasih aja Gen Trident ya. Aduh, ini masih pakai tunik anjing. Aduh dulu deh guys, aduh. Aduh, ini banyak banget. Rodtail mana real? Yang depan berarti ini dia. Satu depan. Saran boleh gak sih guys? Godboard. Biarin deh boleh. Udah gua isi semua kan, udah aman. Ini berarti Logan jangan aja deh.
semua. Terus merah ini loh, porposkin anjir. Ini di belakang bro. Num. Aduh, Nomno levelnya masih segitu. Jangan deh. Main depan aja siapa ya? Siapa ya guys ya? Pluto belakang. Ini boleh. Ini taruh depannya deh. Aduh, masih dapat 25 lagi Merupis. Ini Roberto boleh dah. Logan. Masih dapat 21 lagi 10 menit. Gue setting kan udah ya. Belakang bro. Matt lo masih apa Matt? Maliu. Depan belakang lagi depannya. Siapa lagi depannya? Marika belakang. Depan siapa lagi guys? Baru. Inilah kita yang namanya kita butuh grindingin orang-orang guys. Dius gak ada ya? Tupa deh boleh. Kurangin defense tapi ya. Boleh dah. Biasanya emang tadinya kan kapak dia ya. Enggak Superman juga bro. Bismillah lah ya. Let's go guys. Gila mau diributin. Ini orang sinting kan tahu. Shit, berubah jadi Ultraman bro. Ini jadi monster dia. Coba guys.
Water Dragon lagi anjing. Pukul aja dah. True Falcon. Aduh, nggak ada lagi dia. Habis dong ini ya. Ini harus grindingin semua tahu. Aja deh. Coba. Oh enggak ada healing wave. Ini pakai item deh, min. Aduh, 50 doang lagi. Healing wave lagi. Lu attack. Lu True Falcon. Lu pukul lagi. Nah, mati kayak gitu. Naik lu pada XP level naik lu pada. Mantap, semuanya naik, bro. I feel ice sword. Udah juga dikendalikan tahu. Orangnya jadi kalau anjir. Ambil cepetan. Ini asistennya yang tadi. Biasanya mereka berdua. Oh, bukan deh, ini mah Fergus. Iya apa enggak ya? Ini pokoknya yang ada juga yang gendut, kumisan, yang rada-rada miring gitu kan. Ngajak-ngajak masuk pasukan order. Dirubah semua jadi monster ya. Anjir, ini serem banget, Cok.
Yang ini serem sih. Coba tuh white streak ya. Lu ada healing? Ah, sial, nggak ada lagi. Oh shit. Full biasa gak sih? Tidak ada rasanya. Oh shit. Oh man. Lu udah heal gak sih bro? Duh, ntar mati lagi. Kok miss? Lu ini deh, item lagi ada gak sih? Wait. Ayo guys. Aduh, yang diincer dia lagi tai. Mati. Dan naik level dia.
Gak naik level dong sih ini. Jadi apa dia guys? Buku. Iya, ini mah harus diinin guys, harus semuanya jadi apa namanya? Hah? Oh shit. Ini udah di save gak sih guys? Salah. True Falcon. Nah ini pukul aja deh. Sophia deh boleh. Strike. Mati dong. Gak mati-mati ya? Buset. Kayaknya emang harus bantai yang belakang deh guys. Habis lagi. Flame Explosion ke Sophia. Lu pukul biasa ke Nova. Lu healing wave aja deh. Ada silent lagi anjing.
Gila, gak mati-mati loh. Taruh dulu guys. Di bantai Nova dulu di aduh di fans kanopi doang lagi ada. Bahaya nih. Bodo amat. Ayo dong, mati dong. Mampus lu. Aduh, kok nggak kalah sih guys? Emang harus gak kalah ya dia? Kayaknya emang harus gak kalah deh. Oh, dirubah ya? Dirubah jadi monster gak sih guys?
Gila, terlalu kaku banget ya. At last you've come. You who hold the chronicle of the Furious Roar. Show yourself. Let Dolph, the king of the Furious Roar, take you down in single combat. Sorry, but you're not who I'm here to fight. Siapa guys? Oh, si Dirk. You, go, get him out here. Dirk! Why? Well, what does he... Even I can feel it this close. No doubt about it. Dirk has the Chronicle of the Furious Roar with him. No way. Just like Conan and Fergus. I don't know if it's like that, but... Blast it. We gotta go, Lou. Okay, let's move. Oh, jadi monster kah? Iya bener juga ya. Gue mau heal dulu deh. Heal dulu apa save dulu ya? Tim kita siapa aja guys? Aduh, jangan Hotupa juga anjing, jelek banget. Wah, heal dulu sih. Suruh nunggu sehari aja. Hotupa bisa diganti nggak yang lain? Oh bisa guys? Bisa gak sih? Gak bisa anjir. Gel gua nggak ada. Save dulu dah. Darahnya pada tipis-tipis banget aja sumpah. Demi apapun. Alhamdulillah. I heard you were sent to the Ravine of Infinity, but it looks like you made it back. Good for you. Happy to see you. Looks like it's up to me to set you back on your destined path. Aduh, ini apa ya guys? Gue pengen yang bawah sih. You still think it's pointless for me to have this chronicle, right? Since I've touched a false chronicle, it didn't feel a thing. That's not it at all. It's because it's dangerous. Well, it looks like you're wrong. I have in my hands the power of this false chronicle. What? But you can't. Chancellor Valfred of the Order has bestowed it upon me. This, the Chronicle of the Furious Roar. Berubah jadi monster dia. What? What's happening? No, don't do it, Dirk. You can't use that power. Stop it! I said stop it! Jadi monster apa dia nih? Oh, monster yang ini merah. Apa dia guys? Demon. Defense Canopy deh. Aduh, mainnya begituan jelek banget dah, sumpah. Jelek banget mainnya, sumpah. Lu mukul apa enggak ya? Lu pukul aja deh. Hotupa yang nge-heal lu.
Ya mati dong. Gak bisa, Hotupa tuh lemah bro speednya. Aduh, ngehil aja deh lu. Ih, gampang banget mati ya guys. Kukira susah anjir. Terus naik semua kan lu. So, this is the power of the False Chronicle. Hilang dong dia. Dirt! Don't come near me. But... Ngapa nih dia? Nah berubah udah. Dirk, are you alright? Are you okay? Why do you Kok dia still care about nggak me? jadi ini ya? See, I told you you're wrong. You shouldn't use these powers. Oh lemah dia. Dirk, why can't you get it through your thick skull? You just wait. I'm gonna stop you. I'll do whatever it takes. Ih kabur. Kejar kali, lu kan serigala nih si Dilf. Blast it all! Why does this keep happening? So he was able to withstand the power of the Chronicle of the Furious Roar. Well, at least he didn't disappear like the others. Dirk, I'm not giving up on you. Wah iya bener ya. Kata gue sih ntar gue nedai si Dirk ya. That was excellent. I suspected you had the capacity, but this exceeds my expectations. Thank you. While it is unfortunate what happened to Ferguson Coleman, it is enough that you remain. I suppose I should formally appoint you as an archivist. May you... Thank you very much for this responsibility. The coming of the 10th world is before our very eyes. I will have to once again call upon your powers as archivist. You wish us to seek out the 10th Chronicle and secure it. You made use of the Chronicle of the Furious Roar before you bequeathed it to Dirk, correct? Where did it determine the location of the 10th world would appear? Now that we must discuss. Nah minta batu. Ini nggak nge-lag kan guys. Duh gue pengen berak lagi.
Aduh. Guys, sorry nih kayaknya gua udahan dulu ya streamingnya. Pengen buang air besar gua. Sorry nih. Oh ya, terima kasih yang udah mampir ya. Jangan lupa nanti ada Indonesia lawan Korea ya, timnas bola. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.